Ura wari munene wa rutingo obisine gavana wa Meru thirikari ne Nthiru GIDEON Kîmathi na aritete uge bwawe gukonie tagaria rawe ge siasa buboni nyuma ya Kîmathi kuriungira gavana wa Meru obisine yawe na kuga akamugwata mbaru kiri uriti bwawe bwanguge Kîmathi uri arujagira giti kyo bunge bwa South Imenti kithurano ne kithiru augite ajukite tagaria riri ari we muntu KIUMBE na ti tagaria ra KIAMA NAURITIE atongera bange ba Meru kugwata mbaru gavana KAWIRA mwangaza kenda ngugiritika muthuri Muriuki na chotarire nantu ibakumburia biuria mono bakuona turi amwe na gavana wetu wa Meru High Excellency Bishop KAWIRA mwangaza ntukwirengi Uju nandi ni GIDEON Kîmathi akieja na gitumi kiawe kia kugwata na gavana KAWIRA mwangaza ndene kaunti ya Meru na ndenda kuga uni have made a personal decision nkugeria kutaga mantu jonthe na ndena experience ya siasa na management ya affairs ya thirikari na ndona ni bwega batu turi Meru twitikirie gintu kimwe that me thirikari iria twine ya county ya Meru ni thirikari iria mwananchi wa Meru atarire itongeretwe ni governor KAWIRA mwangaza. So personally I decided kunenkera thirikari yetu na governor wetu my full support iria yonthe kendeka nikenda tukomba gukuria Meru na mantra iria iriona nde kuga Meru must be happy na nandi wendi bwawe ni kuona thirikari no rungika irinjire mwe kwa gavana KAWIRA mwangaza kanya kagwita mbere gukubia therefore simbo ya unity yetu ya county ya Meru ni gavana KAWIRA mwangaza noe simbo yetu ya unity maendeleo yaja kenda kuthithwa ni national government jakathithwa gukurukira thirikari ya county yetu ya Meru and therefore into kia maana sana batu tuipackage boega tu support governor wetu fully na njira chionde ile ikombeka na thirikari yawe nikenda rionthe riria gwita Nairobi etakire president wetu mheshimiwa William Ruto mirango ekaruguka haraka sana mantu yara yonthe akwenda kuromba ya Meru akanenkerwa na mpoi mono etaki embassy fulani kwatuika aikinya no mirango ekaruguka no ntiba kumenya Meru iri stable kugurwa kwawe ni kuona urume bura bwambite kuonekana kiri atongeria na ndama hapi no MP nande by support governor MCAs indironere na barambaritie na baba ingi ninkuigua already iba womete up to the governor wengo ndamuthikiria erindi kuritanguge na MCAs na kiu ni kintu kia maana issue ire kethirere yo tukaraniria mantu yetu jagakinya na ara omekaire tukaraniria njikinja na county assembly yatu inyo ni county assembly iri very vibrant tume support tunenkere executive support tubarete amwe kumau turitire mwananchi wetu ngugi kuringana GIDEON Kîmathi augite ntugo cijite ukithokionekana inyangwatano nguruki na ndauga Meru in the coming days tuka witness antu baba ingi bakiumaira nontu inkwaraniria na baba ingi sana na nkiromba Murungu ampe that grace ya kwaraniria nabo paka igua nikenda baumira bonthe tu support ni thirikari yetu nontu ndauga tutina Meru ingi tukeja kuthukia Meru yetu tutina spare county na nitwe governor noe governor ukuthikira nontu twarie nawe itukuigue na open arms cia kugwatanira na kila mtu to make sure tukuonania leadership ya mama ureumba kuithira the best leadership pangi beje baka benchmark na atweje twe Meru nkiripotera Weekend mbitambuthuri Muriuki.